Mari kita rende alu Maria ukurta kesadaran kita muji-muji Tuhan di mata tanda kita ngatakan bujur mat Yesus sinamu si kita puji-puji haleluya puji-puji haleluya puji-puji haleluya mulia
Tuhan ras kami. Nama berita si Maria Tuhan ta Yesus Kristus rikutkan Matius. Dipuji. Yesus tubuh di kota Bethlehem di tanah Judea asum Herodes jadi raja. Landekah sa kencasie rehme ku Jerusalem piga-piga kalak guru i timur nai. Nungkun guru-guru timur nina ijakin raja kalak Yahudi simbaru tubuh sabab idah kami bintangna i timur. Janah kami ngoreh guna nembah manbana. Megi kata sengget kal Raja Herodes ras kerina anak kuta Jerusalem. Maka pepulung Raja Herodes kerina imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi. Jenari nungkun ia nina ijakin Mesias tubuh. Ngaloi kalak nina ikuta Bethlehem i tanah Judea sabab engkau suratkan Nabi o kam Bethlehem i tanah Judea labo kam kuta si kitikna i daerah Juda sabab ibas kam nari rahma sekala pemimpin sim permakani bangsangku bangsa Israel. Kejamegi kai si katakan ini lo Herodes guru-guru i timur nari alu arbuni-buni. Jenari isungkunina ndiganai bintang mulai teridah. Kencabage isuruhna guru-guru lawas ke Bethlehem. Nina berkatlah jana bepayo alu muli ijakin ingan anak Jadi jana adi enggo kam jumpa beritakan manbang gelah aku kujah nembah manbang. Kencabage berkat guru-guru timur idah naka bintang singgo idah na barenda i timur la tanggung riah na ukurna nyidahsa bintang perdalan arah lebena jenari ngadi tepat ibabo ingan anak maka bengket ia kubas idahna anak dai ras Maria nandena. Jenari terjimpuh ia menembah anak ibuatna arta-arta si babana jenari dipersembahkena man anak simbaru tubuh arta-arta si persembahkena emas kumenan ras mur. Perbahan si ikatakan di bata man guru-guru arah nikina gelah ola ia mulihkan dai ku Herodes. Maka mulih ia arah dalam sideban ku negarina. Malam kelate kalak si megikan kata Tuhan dengan mejikan dalam kenca. Suan kemin kata duwe Tuhan ibas pusuh kami. Mejuah-juah Bapa nande turang ras senina si tekelengi Tuhan. Gendua hari emkap wari minggu pemena ibas tahun si rayakan ka sada perbahanan di bata simbelin kal ibas kegeluhan manusia engkap pengidah manusia nanani rahasia di bata Tuhan sim cidah kendirina man doni ibas wari raya si sendah si jadi pusat permenungan ta engkap Tuhan sireh ku tengah-tengah manusia ibas si manusia banci setuhuna terjumpa ras ia. Ibas percakapan kalak Inggris nina IC artina kuidahne tapi kuidah maksudna mengerti aku
entah be kuangkan idah emkap sada arti ras mengertikan entah be menanami simbelin. Maka nande bapa turang rasenina maridage siukuri piga-piga penggejapan berukuran ibas hari raya Epifania ena. Si pemena emkap ngenin ras perbahanan simbahan. Ibas pustaka si badia lid piga-piga kejadin si nuriken kerina pengidahan ras perbahanan alu cara simbahan. Sada contoh emkap kesaksin si Bartimeus si pentang a ia bebanci nidah perban kuasa si pepalem arah Yesus nah. Kenca banci nidah Bartimeus erbahan sada keputusan simbahan emkap ngikutkan Yesus ibas perdalangan nah. Kenca jenari nggosi idah hubungan antara pengalaman ernegen ras perbahanan simbahan keputusan simbahan melala dengan pengalaman si bagian daripada ibas pustaka si badia. Tapi mari ras-ras kita menahan saja ku peristiwa kalak majus si telu kalak ibas wari raya enda kalak re arah timur nah ibas kuta Persia kalak lawas ku arah barat emkap Bethlehem di Yerusalem. Perdalinan sindau ras masyarakat. Ije lai jelaskan ibas dekah na perdalanan kalak ini. Amin bagi ia mukuri paksa sie perdalanan na banci 3 wari entah 3 bulan dekah. Amin bagi dia surah kalak-kalak Athena darami bukti ngencang entah litin Tuhan entah lam entah kin Tuhan lit ibas buku-buku cerita saja entah kin tuhu-tuhu lit ibas kegeluhan ta manusia. Engkau kenca jumpa ras Yesus kalak majus mereka luah emkap emas mur ras kenyan tanda kehargaan nandani Tuhan. Tapi kalak lan dekah ije si tuhuna si penting kal man kalak emkap perjumpaan ras Tuhan si jadi tanda kerangan Tuhan ubas kegeluhan manusia. Ibas paksa si kalak majus terlebuh guna meritakan pengalaman perjumpaan ras Tuhan bagi sada kesaksian manjelma sentrem. Maka minterka kalak mulih keputaran. Nade bapa turang senina si kelengi Tuhan. Setuhuna keputusan kalak mis mulih keputaran serikal ras perbahanan Bartimeus si Athena priatekan di bata dung kenca ia nidah perpengidah. Bagi kape kalak majus dung kenca jumpa ras Tuhan si ibas langkah mis molin utara Athena priatekan gelar di bata. Maka pengalaman menen Tuhan ngajari kita melakukan perbahanan simbahan gelah jadi kesaksian ibas kegeluhan. Nade bapak turang senina poin si peduakan engkap menen terbagasan. Pengalaman Epifani jadi pengalaman perjumpaan si mabai kita ku terbagasan mukuri karena di bata. Si telu kalak majuse tentu ngolit pemahaman na karena di bata. Din ibas pemeteh sini laku kena paksa si maka kalak darani bukti si setuhuna. Bukti tuhu-tuhu terjadi.
Kalak si tatapen terdempak ayo ras ibadah. Si jadi manusia medem ibas pelangkah tubuh ibas bertin mariana. Pengalaman sidah kita dube ngajari kita gelah te kita dibata si tubuh labo dibata si iturikan kalak saja. Entah be labo dibata nina bapa nadeta saja. Tapi dibata si tubuh ku idah ras kunana itu. Gelah min si tubuh sinana Tuhan maka kita harus muat bagin ibas ekaristi. Emkap entah be bisa kudus. Emkap tempat perjumpaan ras Tuhan dibata bagi pengalaman kalak majus si tubuh. Selain ekaristi si badiae dikana bahan perjumpaan jago-jago bagi sienggo yajakan gereja perpulungan seri bagi pengalaman kalak majus emkap ras-ras kalak lawas arah utananari ku Betlehem ije kalak jumpa ras dibata emkap ibas perpulungan jago-jago jadi banci ngenanami Tuhan sireh di tengah-tengah manusia. Poin si petelukan usuh ngerana ku usuh. Kejadian Epifani mengingatkan aku tentang pengajaran arah kata Kardinal Henry Nouwen MK Cor ad Cor Liquator MK usuh ngerana usuh. Usuh Tuhan ngerana ibas usuh jelma site. Tapi miska sada turah penungkunan sikitik. Ise si mereka motivasi man kalak majus guna rehku Betlehem. Entah in surah-surah kalak saja. Entah surah-surah dibata si ngerana bas usuh kalak kai si negu-negu kalak maka kalak lama apa alu bagi pasti likin si terpanca ras si jempa kalak guna jumpai di bata. Pustaka si badia memang la nuliskan pengeranan kalak kempak Tuhan entah be kempak Santo Joseph Prasnande Maria bagi pe Tuhan ibas pelangkahna la matakan kaipe bapa nande nape lalit kaipe nina maka kalak si telu senget ras jengah ilebe-lebe Tuhan si bilo ras usuhna ibas paksa sie lanai perlu kata-kata pediat usuh ngerana ku usuh saja maka kita perlu waktu guna dengkehkan Tuhan si ngerana ibas usulta. Bapa nade turang selina akhirnya kalak majus si telu arjumpa ras Tuhan ibas pelangkahna si kini. Pelangkah jadi sadat tanda si sederhana ras teridah artina Tuhan si mada kuasa si banci dijumpai ijapabe ibas kegeluhan manusia si tepuan. Memang Nabi Yesaya mau ngajarkan manban di bata terbunyi ibas cakap Latin Deus absconditus est. Bagi Yesaya tetap tuh. Maka bagi kalang sindaran Tuhan ibas geluhna lalang datang tanda sangat MK mujizat. Maka ibas kejadian Epifaniena Deus absconditus est MK ibata si terbunyi undari teridah manjelma sindaran ia. Bapa nade turang senina kejadian penampakan Tuhan mereka pengharapan simbah seri bagi kalak majus meriahkan ukurna arjum paras Tuhan di Betlehem
Amin bagi kalak latading di Bethlehem, tapi mis ngoli ia kukutana. Tapi kalak itu maka pelangkah Tuhan labo silah di Bethlehem saja. Tapi kerana kegeluhan kalak pengo jadi pelangkah simbaru mantukan. Uga berita endah siwa ibas kegeluhan tak. Bancinge rumah tangga tak jadi pelangkah simbaru. Ras jadi ingan man anak-anak tak jumpa ras di bata. Bancinge gereja tak tuhu-tuhu jadi pelangkah simbaru. Emkap ingat kita jumpa ras ibadah. Bancinge jumata entah pe berdahin tak jadi ingat jumpa ras ibadah.